Iyang okay po ni Pon malin mau na nagsokon pon peyo wang kisanan kan kadukan ko na nalang ko nan kaniko wang choro rang sa primachay kop na Korean kop na speaker legislature sa kop mula pala nabalabakan nan kanyan siya mumot sa government o John pon peyo sa pajawan luka kuran korosong nan sa primachay Rohngen Rahnwet. Ngay sa di Nicolas mapan pajawan kalade kukurakan Autapan sa palmachay Rohngen Rahnwet. O iya cara lamin sa palmachay Rohngen, kawapan kapin sa letalan the late former Kapnan Winpon Pin, Koreaw, Station Week, and Paria Katriya sa Koreaw, Kasilumin, Kapasa, Mepitokan Sinasinan kapin sa let, Tesoma Kovite sa Tumaw, o Kapayo, Yay sa palmachay Ranmasan ng Winpon Rome sang kolonya wen Ponpe perian Rome nan sa palmachay retion Ponpe percawanan tetia reo Rome me kasaleta me sa palmachay like Ponpe state kana pitinan kaba ran limaw puen wow niki o kasampal ki kabin salita lan former kapnan wen Ponpe honorable Chanesa me pinian sa wochong ya kalunnan Kapna and White Porpoise. Nintuan tama sansal ng supplement toon payak sa kati proclamation tamen kalo nampariyan sa priyang line sa Roryaw kasaleta may former Kapna and White Porpoise Chanesa pajawan puti niyakos kaya sa kanba ketua kulmay sa kwalo huya chawa melen and White Matalamyo Wayne Ponpe o pajawan alit malibibel kauno ni January sa payo riya katriya sa Priyaw nan Wichita State and Kansas ng United States and America niya pachapacho ni Sambar wani saksilu. The late former governor John Esa pajawan uya pukot kato and papa o Ramasan Micronesia yang ako Ponpe State sanger nan pa ketua kay si Sakilmao o pilen nan pa riya kitay Sakilmao niya pajawan uya po ko chocho koy niyang aki development needs intern statistical technical advisor financial management advisor FSM secretary and finance executive director for compact to negotiation team, Director of Administration and FSM Congress, Obil Bajawan Yana, Kalumnan, and Kapna, and Winpolpe. Main Palok text sa kati proclamation was Bajawan Yauta, ni January ay sakay wan pariya katriya sa Koreaw ay sa palmachay Rohngen Rahnwet, Panyan Rome nan sa palmachay retion Ponpe Bajawan na natira Rome, me kasaleta me kampan school and Wayne Ponpe. Bajawan Chapiata Regional Program and Education Week ni January ay sa payo, riya katriya sa Koreaw. Nintuan taman sansan na program and education week watch, kin Bajawan uyawi par koros, puen kapchok, koita o koitakan, and Israel sampatangkan cho school kan nanewe school kan and Ponpe sang isi len puen kay sa Priyaw. Program education week was pajawan chapta ni January sa payo riya katriya sa Priyaw o bilban pajawan sakla ni January sa kwalo and pariya katriya sa Priyaw. Oralaban education week and parwat ye ni pajawan way navigating with passion, collaboration, perseverance to succeed ni sa palmachay masanan Ponpe, iyo pa na kakela ka sa palmachay kwaitakan. Kasaluan sa palmachay Rohngen Rahnwet min katasang kakansilasin COVID sa tuwaw, palimakan pajawan na bali kakansilasin and kabinsalit sa mga COVID sa tuwaw men pajawan sa karako ay pakan may na ramasakan makakirnyang kachkita bacawan tokan sila silwat sa ngayon sampar limaw nilay sa kisu
Oi sang haramas laut sampare sakwal pachota pilpachuan sansan. Merai liakan milseyan sojokak yang kachkita pachawan. Hala tokan sila silwat. Tokan sila silen kabin salet soma ko vite saktuwa watch. Kun pachota publika palpalian monmunian pon period dispenser yan kolonya. Palian publika kun pachawan restak lakwalu namensang lalklak limami subject sang niyat len niyalan. Paluwas family rechta ang way pakon ran kaunap sang lakwal walap mensang lalklak silu moren so was. Koras naman yang kach kita bacawan tokan silasin en kamin salit so mga kovite saktuaw pananana o te tataropal mon tokapan pachota. Tokan silasin en kamin salit so mga kovite saktuaw wach. Kun muyaw nipa o en pachawan sansal. Rahnwet kajay supplement kumunian sila silsilo eo maternal vaccine eo chansan o eo Pfizer ang raisarikan. Ang maternal vaccine kun pachota pakriyaw nan Rohngen Rahnwet sa kwalunan punga chansan kun pachota pakiucha o Pfizer kun pachota ang raisarikan. May pachacha ni sampar ni maulili sakso o tokwas pan kun pachota pakriyaw Rohngen Rahnwet sa kaunan punga. Sang nakawitan pa niya US Central for Disease Control huniyan sila sinan kapinsalit te soma ko pite saktuwa so chakapan apal pararagas pa 20% tuway sakpayo ponche. Nan rapos may kun pachota sang palian po state Vaccine Administration kasalita meleleto ni January ay sakpayo riyakat sakriyaw raila ramas and ponpekan makachkiyar tabachawan niya tokain silasin en kaminsalet tas soma ko vite saktuaw Moderna kayo the primary dose raila ramas then isukit pa siliakan baman may batch 20% wali sakpayo Koreawan tok tas second dose raila ramas nen kut Isubukas liakan siliman may patpatyo ni percent limay sakwano o iralakan makachkiyak tabachawanyan tokan sila chansan o materna iralakas nen limakot buki lima kwalman may patpatyo ni percent sisak lima. Rahnwet ponpay kachin sakwalman kumuniyan materna riyakit ang kulimay sakwano Unian chansan ho unian sila Pfizer silikat wala bukit. Kain saklan sa kalmachay Rohngen Rahnwet yairan masalangan ponpay. Ulal kan patpatya ni Pitsilu pon siluklap isu minit tayo taon ni mensang ngalangal kan patpatya ni Piche pon tuwa kula kay sakriyaw minit silisak ni murang sawas. O ulal kan patpatya ni Pitsilu pon chisukla kono minit silisa kono ni sauchek. Niyare len ni sauchek niyare ang kan patpatya ni nat isak lumaw len isak lokul pena kan patpatya ni Pich. Tuwaw len isakayo kan tabakan niya nga kakotsaw o kan kak niyang len na isakay. Niyasin len niyapang ang kan patpatya ng panganpaliyapang o palmasang Ninate isak limang lalunga isak lokal kembay na kan patpatyo. Ni Pichi sulal walu pan tawakan o pan miya kacha o pan kak miyang ilan na isakot. Wanlam ranay patpatyo ni Tigore. Wali isak wano wanlam ran man sa Rahnwet patpatyo ni Tigore isak walu. Wan sa songan kacha o namuratinan rayla na wari isak tayo patpatyo ni Insis serorya isak limaw, wan sa songan kachaw mamuratinan isang pangwat, patpatya ni insis, isu po insis isak riyaw. Tuan pen pan rasang kachpin, kulakano minit sili isak limaw min sauchik, o pan prong salang kachpin kulakano minit pa isak riyaw man isang laka. Ngayon ko yung matyakan, autaban sa kalmachay Rohngen Rahnwet, kalanganan kupran koras o kasalilya.